Lakhipuronline puthokchaba October gi tang kun yumsakaisa numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroiba Pao. Assam Cabinet mifam nangarang tongan ba maroiba warep kayamarom laukhre. Lakhipur gi binakandi dalaiba South Barak Holda Barak Basin Water Talk haiba thoroma mapangthokre. Saireng gi numit ka mari leina nangasi Naharol Khorirol Silup Lakhipur gi sanglenda Saireng saidinabagi thoroma mapangthoklagani. Lai gi murti amasung puja gi mandap singda amangata thokan kiba adugi mayokta silcharda pendabagi kholaw laukhre. Manipur Police ki chamaga kuntra suba raising de gi thorom ahanba Manipur Rifles Parade Ground da pangthokre. Lamlong kaithelda COVID-19 gi awareness campaign ama pangthokre amasung Assam da miyoi chahum ga yang kayhum ki masada COVID ki anuba case thengnakre positive oibagi chang chada 0.98 oiri. Haujik mapung oiba pau tabirase. Chayol gi oina pangthokpa Assam Cabinet mifam nangarang leibak pokpu numita tongan ba maroiba warip kaya marum laukhre. NFSA ration card yankhai dagi tana leiba fair price shop sing Thingzinbagi matang da mifamna amukhana khanaraduna ration card dukan adugi dukan mapu aduna karigumba hakchangi pibam mimana draba natraga mapu roiba leikidrabi oirabadi fair price of adumak chathan bahaina lepnaki moitri project ki makhada rajyagi police station sing chakwadhanbagi damak lising ani kunmathoi kunithoi gi oina lupa crore chamaga kun kaithokpagi ayapa piki Lupa crore lising amaga chatret ka 39.8 changba project ki makhada mai pusendriba imong lakmari lising marfu chani ga nipuma panda mai piragani transformer lising mapan pi nabasu cabinet na ayaba pikre rajya asigi anganwari center lising nipunipan chani ga kunthamathoi amasung primary school lising 19 chamaga kunda mai pusinbagi matangda cabinet na ayaba pire Mifamna smart metering project ki makhada bill semba amasung chapchaba mai gi energy gi changle pangamba anoba smart meter lakh taruk lising kun chama piragani Orang Tiger Reserve ta kai ngak senanabagi damak Wildlife Protection Act lising amaga chamapan humbutra ni thoigi section kuntranipan gi makhada Orang Tiger Conservation Foundation Trust semnanaba mifamna yanaki Aduga Directorate of Indigenous and Tribal Faith and Culture Assam gi loisang semgananaba amasung masigi subordinate office sing hangdoknabagi matangdasu ayaba piki Lakhipur gi binakandi dalaiba South Barak Holda Barak Basin Water Talk haiba thoromama North East India Water Talk amasung Lomi Loop Assam na silangduna ngarang leibak pokpa numita pangthokre Yumnam Indrababu retired District Agriculture Information Officer na moderator oiduna pangthokiba thoromaduda Arambam Nandababu retired Additional Secretary Government of Assam Sonod Chakraborty journalist Ranjita Bania fishery biologist Ramananda Wangkhairakpam Director Indigenous Perspective Imphal amasung Keshav Sutradhar Convener North East India Water Talk na chingba miyoi singna environment amasung isingi matangda leiriba problem singa mari lenaba wapam kaya thamki Lomi Loop Assam gi Secretary Sopon Asangbamna Thorom ga mari leina wangang laduna Thorom asigi pandamdi Barak Basin gi mangtharagliba environment amasung ising nungsit ki matangda awareness purakpata natana CSO singna kannanaba thabak paikhatnaba lambi thibani haiki Thorom asigi manung channa chawkhatpana miyoibabu nature dagi lapthokhalli haiba wareng amasu phongki October gi tang kun chahi khudingi Manipuri Saireng gi numit haina pangthoktuna lakpagum ngasi asisu numit asi pangthokpaga loinana Saireng saidinabagi thoromama Kasar gi Naharol Khorirol Silup Lakhipur gi sanglenda ngasi nungtilpung ani tabada pangthoklagani Saidinaba asida miyamna Saireng gi thawal tobiu haina Naharol Khorirol Silup Assam Lakhipur gi General Secretary Konthaujam Nandababu amasung Assam Manipuri Sahitya Parishad Lakhipur District Committee gi General Secretary Tonambam Robindro gi cherol amada phongdoragli Yumthang naba laibak Bangladesh ta Durga Puja gi matamda thokiba lai gi murti amasung puja gi mandap singda amanga ta thogan kibagi mayokta Silchar Jila Congress Committee na pendabagi kholaw laukhre mara leiraba miyoi singbu matik chaba chairak pinanaba amasung amanga ta thokibagi compensation pinanaba dabi tawraduna Silchar Jila Congress Committee gi maigedagi pendabagi kholaw laukibaga loinana Rashtrapati gi mafamda wakat cherol amasu thakre
नाकल अमरोमदा थौदोक असिदा पेंदब फोंदोकलदुना सिलचरदा इस्कॉन की भक्त सिंगना पेंदबगी खोंगचत चटख्रे अंबिकापति की इस्कॉन मंदिर दगी हौरदुना सिलचर शहर कोइना चटखिबगा लोइनाना बांग्लादेशदा मिसिंग लिकपा कांगलुपबो ngakpi senbinanaba कासार जिला डीसी की खुथांगदा प्रधानमंत्री अमसुंग राज्य की मुख्यमंत्री की मफमदा वाकत चेरोल सिंह पिसिनखी मणिपुर पुलिस की चामग कुंट्रा सुबह रेजिंग डे की थौरम ngarang ahanba मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड दा पांगथोकरे रेजिंग डे थौरमदा वांगांगलदुना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेनना कोविड-19 की लाइचत मायोक नरिंगै मनुंगदा लमदम असिगी पुलिस पर्सोनेल सिंगना लौखिबा थौदांग सिंगबो महाकना कैदोंगैदसु कावबंगमलोय हाइना फोंदोकरे चीफ मिनिस्टर न मखा तारदुना हौकिबा चही मरी मखाइरोम असिदा मियामगा चटमिनदुना समाज असिगी मांगनिंगाय ओइरबा ड्रग्स एंटी सोशल एलिमेंट्स कया थेंगनबा ngamle हाइरदुना पुलिस की मतेंग लौदुना लॉ एंड ऑर्डर की फिबम सु फगतपा ngamle हाइकी बीजेपी की लुचिंगबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लौखलिबा थबक थौरम सिंह आइखोइना कावबा ngamloi हाइना फोंदोकलदुना हंदकता अंडमान निकोबारदा माउंट हैरियट बो मणिपुर की फ्रीडम फाइटर सिंह इकाई खुमनबा उत्तुना माउंट मणिपुर हाइना मिंगथोन की बासी आइखोइबु सखंग बिदुना इकाई खुमनबनी हाइकी लोइनना औकिबा सही मरी मखाई ट्रैक हेल्पस देदा लेबिरिबा स्टेट की फोर्स खुदिमना याम यूनाइटली याम डिसिप्लिन लेना मणिपुर प्रजा सिंगा लोइना बिदना पामदबा थुगो वाथो कोविड की लाइचदसी अखोई पुना थेंगनमिनगनी हाइबगी वखलोंदा पांगथोकपा कोविड-19 अवेयरनेस कम पोस्टर कैंपेन इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लैबा लमलोंग कैथेलदा मियामदा कोविड-19 की पोस्टर जेंथोकपा लोइनाना कैथेल की अकोइबदा पोस्टर थेतुना थोरमसी पांगथोकरे थोरमगा मरी लेनाना फांजौबम लनजित प्रोड्यूसर सेलिन डिजिटल ना फोंदोरखिबदा मणिपुर की ओइना हौखिबा नुमित खरनी असिदा कोविड ना नाबगी चांग हंथरकले हाइदुनासु आइखोइना लैंगांग ना पीबा एसओपी निंगथिना ngaktuna यामना चेक्सिनबा ताई हाइरदुना आइखोइ पुमनमकना एसओपी निंगथिना ngakminaduna लाइचत असि थेंगनमिनसि हाइखि कैंपेन अदुदा खेत्रेमयुम जेम्स एफपीओ सोमेन कुमार सिंह आरओ सेलिन डिजिटल अमदी एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंह सु सरुजाखि हौजिक्ति लाइचत असे मणिपुर की ओइना यामना हंधरगली मरक असिदा अखोय यामना सेक्शन मिननबगी अखोय खुदोंग चाबा लोमिननबगी तमक्ता असिगुमलबा प्रोग्राम असे अखोय प्राइलमनो मजादा पांगथोक चबनी अदुना अखोय हाइजनिंगबदी हौजिक असि पॉसिबिलिटी रेट असि यामना नेमधरगली मरक असिदा अखोय अमुक हेना सेक्शन बगी फिरेब लोमिनसि अदु नत्रगदी लाइचत असिना अमुक काखलक्तना अखोयदा तैबंग मियोबा अखोयदा अमुक हेना तमथिबा मोंग अमा लाकु याय आसाम दंगरा मियो चौमगा यांखै हुमदगी मसादा कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनाख्रे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 0.9 ओइरे आसाम दंगरांग लाइचदसिना मियो अमत्ता लैखिदबगी पाव लैते मणिपुर की हक्सेल लोइसन अथोकपा पाव मतुंगिना मियो 35 की मसादा ngarang कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनाख्रे लाइचदसिना ngarang मियो मरी लैखिदबगा लोइनना लैखिदबगी अपुनमा मसिंग 1,500 गा सुबना अमा सुख्रे अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना आसाम कैबिनेट मिफम नंगरांग तोंगा तोंगानबा मरुइबा वारेप कयामरम लौख्रे लखीपुर की बिनाकांदी दलैबा साउथ बराक हॉलदा बराक बेसिन वाटर टॉक हाइबा थौरम पांगथोकरे सैरेंग की निमित का मरी लेना नंगासी नाहरोल खोरिरोल सिलुप लखीपुर की संगलेंदा सैरेंग सैदिनबगी थौरम पांगथोकलगने लाइगी मूर्ति अमसुंग पूजा की मानदप सिंगदा अमांगाता थोकनखिबा अदुगी मायोक्ता सिलचरदा पेंदबगी खोलाव लाउख्रे मणिपुर पुलिस की चामगा कुंट्रा सुबा रेजिंग डे की थौरम अहानबा मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड पांगथोकरे लमलोंग कैथेलदा कोविड-19 की अवेयरनेस कैंपेन अमा पांगथोकरे अमसुंग आसामदा मियोय चहुमगा यांखै हुमदगी मसादा कोविड की अनोबा केस थेंगनाख्रे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 0.9 ओइरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोक चबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।